senza ventilator, Hai un solo Hai un solo Non kupanje Sveža domaća voda, bre. 100 dinara. Mamico? Ušće Peka i Crne reke. Evo je Crna reka. Ovdje se uliva u Pek. Pepo, dođi Pepo. Drugari moji, evo nas na Peku, a ovo ovdje što vidite, evo odatle dolaze otrovi iz jalovišta, iz rudnika, znači od ovog ovdje mjesta pa nadalje, kad se ispusta ona sranja, Pek postane mrtva reka.
Znači od ovog ovde, evo ovde se upravo izliva. Odavde dolaze svi otrovi iz rudnika. A pogledajte vi ovu lepotu. Pogledajte vi ovo. Ludilo mozga. Dugo nije voda ispuštana, ta otrovna, ta već šta se ispušta, zato što je sada voda puna ribica. Ne mogu da se vide, evo možda i mogu, sad ću da zoomiram. Evo ih. Znači sada je pek živ. Ali čim ovi Kinezi odluče, od ovog mesta pa nadalje pek je ćao zdravo. A ovdje inače počinje kanjon Peka. Kako mi se ne sviđa, vrate, pa ovo je nešto najlepše, vrate, u prirodi što možeš u Srbiji da vidiš. Ovo je raj na zemlji. Ovo je raj! A ja najviše volim to. Ovo može da bude interesantno. Ovdje možda ima nečega. Vidiš kako je najlon postavljen. Ko zna kad. Možda ovdje ima zlata. Sad ćemo da probamo. Jao, koliko mi trebalo ovo, brate. Mnogo, baš se, mnogo je teško, brate. Ja sam ne smio ovamo na glavu da to. Ovo na kraju je još možda i najbitnije. Jer je najvjerovatnije najviši procenat zlata na dnu. Nema grumenja, ali ima prašine. Onih mikronskih čestica. Ali ih ima. Ma vrhunski. Ovaj džep je skoro ispražnjen, ima tu još po nešto. I u svakom je bilo sitnih, sad to ne znam ni da li može da se vidi na snimku. Gdje ćeš? Skinem rukavicu. Da vas ovo ne zavara, ovo je običan kamičak. Negdje ćemo da bacimo. Sad da vidim da li će se... Ovo je prepuno sitnog zlata. Ne znam da li
Da li može da se... Da li može da se vidi? Evo vidite. Evo pogledajte. Znači sve ovo sitno je zlato. Jeste sitno, ali zlato je zlato. Vidite. Pogledajte koliko je toga. Vrhunski. Idemo dalje. Da ovo pokupimo siseljkom. I tražimo dalje. Pogledajte vi koliko je toga. Pogledajte. Vrhunski. Stvarno vrhunski.
Pozdrav drugari. Evo mene sa mojim prijateljem Petrom u klisuri Peka. Ma negde luta bre, tu je on. Eno ga bre preko puta. Zlata slabo, ali ova guma možda može da bude jako interesantna. Možda se u njoj zarobila. Ja verujem da je ovo neko i postavio kao zamku za zlato, a sad ćemo da vidimo. Sad ću da je iščupam. A i tamo je interesantno, možda u onoj glini ima zlata. Sad ćemo da vidimo. Ne diraj to. Ali uživajte ljudi, barem mrvicu koliko ja uživam u ovoj klisuri ili kanjonu, kako god se zvalo. Ne mora. Samo ih zameni sad. Zameni se, da? A da.
Ne znam koliko se to sad vidi, ali koliko to kamera može da izoštri. Naziru se sitne čestice. Aha. Sitne. Ajde, izoštri. Evo koliko je to sitno. Ovdje se vidi jedno. Evo. Ovo što kao sjaji. To je zlato. Rukom se. Au, brate, pa ovo je ozbiljna pećina. Ovo je ozbiljna pećina. Nije mala, ogromna. Čekaj, jel ovo Kinezi kroz ovu pećinu puštaju nešto? Evo, znaš šta te greške ti si došao ovdje, brate, moraš da ideš na Lekovu pećinu. Nisam pišao da ideš Lekovu pećinu. Koju? Lekovu pećinu. Lekovu? Ima najbolji pećina u Srbiji. Ne znam, nisam... Ne znam za Lekovu pećinu, došli u Majdanpek da ispiraš zlato. Rajkovu ili Lajkovu? Rajkova. R. Rajkova. Ima najpoznatijih pećina u Srbiji. Si na netu, kako ne znaš, brate, baš te čudi, brate. Došao si ovdje, a ne znaš. Znaš, neka pećina, brate. A čekaj, jel ovo ispuštaju iz rudnika? Da, se ja. Ovo je od jalovine, znači. Neka pećina, Rajkova pećina, kako je to duboko, kako je to prodobno, kako je to veliko, kako je to ogromno. Kako ne znam da Rajkovu pećinu, jer je najpoznatija pećina u Srbiji. Možda je najpoznatija pećina u Srbiji. Ovdje smo odrasli, brate, ovdje smo kampovali, ovdje smo pravili noštini, ovdje smo pravili žurke, brate. Smo donosili odlučenje. Kako se čuje ovdje, brate, odlučenje, brate, kad donesemo, brate. Donosili, brate, zvuči. Tako gruba ovdje. A čekaj, ovo... Od početka rada rudnika ovdje se pušta. Od uvijek, znači. Šteta. Ma impozantno deluje, brate, vidite koliko je ovdje, bre, ima preko 20 metara gore. Pa bio je ovdje, ne znam da si pratio nekad, brate, znaš onog lika na Balkan Tripu, brate, na televiziji je bio, znaš onaj lik Ćelavi, brate, poslije je napravio emisiju na Prvoj Izazove avanturu. Znaš da isto s onim labradorima, žutim labradorima, on je bio ovdje, brate, bio je kroz ceo kanjon i snimao je ovdje ovu pećinu i bio je kroz klisuru. Znaš što ono Ćelavu? Znam. Što imao je onaj kao Volkswagen, onaj kamper je imao i labradora imao žutog. Pa poslije više nema. Samo ne mora da padi, sad je malo
znaš da idemo, ti si ovdje bio milion puta po dole. Ja znam da znam. Pepo je ovdje bio... Nije ovdje početak. Evo ga i brat došao da nas posjeti, vidi ga. Zagortenej. Reci, brate, koja je lepota, a? Vidi, brate. Neka ptica je nešto jela ovdje, vidi. Misliš neko je pojeo pticu? Vidi neka je pojeo ptica. Početak klisure peka, a? Ulov iz ruke, a? Ne znam koja si. Belouška nisi. Ali jesi lepa. Ajde, briši. Prva dva konkretna nalaza, evo ga, ovaj ovdje kojeg neće da izoštri, čekaj da vidimo da može. Ajde, ostavi.
I ovaj ovdje, to je izvučeno. Ovo je cijela kvarcna žila. Ovdje je bila kamenčuga i ovdje je bila rupa između te kamenčuge i ove kako se zove, kvarcne žile koja se ovako poprečno proteže. I eto, nađu prve neke prave, da kažemo, iako je to manje od milimetra. Ali bez obzira, vrhunski. Na istom mjestu još jedan. Evo ga. Ne znam da se vidi. Evo ga. Jeste mali, malecni. Ali, zlato je zlato. Evo još jedno. Evo ovaj što se zamućuje. Opet nisto mjesto. Vrhunski. Ljudi, šta vam kažem? Ovdje je priroda prelepa. Prelepa. Todorova reka. Kvarc. I iznenađenje kola. Gledajte ovo sada. Možda se već vidi ovako. Gledajte ovo. Jaj, brale. Kakav komadić. Ali su mi se ruke smežurale. Evo ga. Pa ovo je prelepo. Evo ga. Komad. Vrhunski. Možda sad ovdje ima još nešto, ali ja kad sam vidio ovaj, odlepio sam. Idemo dalje. Možda se još nešto zabode. Možda ovdje još ima. Ko bi ga znao. Kopam dok se vidi. Evo gdje su. Todorova česma, Todorova reka. Vrhunski. Očice na spavanje. A evo ovdje, ima još. Evo ga ovdje. I ovdje 2 komada. Evo i ovdje još jedan, evo. Znači još 4 komada uz onaj veliki. I još 4 komada. Znači 1, 2, 3, 4. Ajde izaštri. Vrhunski. Odvalio sam ovu kvarcnu žilu i ovo se otvorilo ispod. Sad ćemo da vidimo.
Da li će ovdje biti nečega? Deluje interesantno. Sad ćemo da vidimo. I ovaj se, ja mislim, evo i ovaj se odvalio. Ali prvo da pokupim ovo ovdje. Pa ćemo da vidimo dalje. Ali su oštre ove jeve. Još ću i da se isečem. Moram stavim rukavice. Kako se neočekivano iznenada pojavilo, tako se više nije javljalo. Ali super, super, ekstra. Onaj grumen i još 4-5 sitnih ljuspica, vrhunski. Pozdrav drugari, do neke sljedeće prilike.